Kajing puli na kitab Baru Samuel kalanong gabasan kadukot kabadingkong hadu balay. Ha kito kisngi kijat Israel baro kilawan siya David na Hebron. Bat kilaong hakmi ngidey kasying bat kado jompi. Hakipor bamen syua men bau sol ulalong usim halor jongi. Day mapi ubalayalam bat panpai biang ki Israel. Bat utray ulaong hapi pin salong unong syarai jong kipat jonga ki Israel bat pin salong usim halor ki Israel kumta ki temen kisan baro jong ka Israel kilawan sya usim ha Hebron bat usim David lete jutang bat ki ha Hebron hakmat utrai bat nang ta kilapan sle yaw David panlong usim halor ka Israel kaktien jong utrai. Kajing puli na kasitiyo Paulus baku ceki Kristan ha Kolesi. Kalenong kabaningkong kadkot katar hadu baarpo. Ko para ngi aingo yaw kupa ubala penbet dor yang ngi banyo bentalem at kirukod ha kajing syai. Ula pelai yangi nakabor jong kajing dom podlawan yalam yangi syaki hima jong kun beid jong u. Hau bang layo kajing suspa kajing map yakipom. Ulong kador jong ublay yaba omla banyo i. Ukon prang sngi kijentau baro namar ha ula tau yaki baro. Kiba beneng bat ha kendeu. Ya kiba pau bat ya kibom pau. Lada day kiket niki long krau. Neki bor sensyar neki bor penyat. Ya ki baro la thau da u bat nakabanta jong u. Ulong haswa jong ki baro. Bat ha u ki baro kine lang kawai. Ulong ma u ukhle jong kamet kabalang. Ma u ulong kajing sedang. Ubanengkong banmi pat na kajing yam. Bakumta ha ki baro undup long ukhle du. Naba ha u baro kajing pura ublay kelas ngau bha bansyong badau anwan lambyang ki baro sya uhi ya ki baha kaparthai ne ki baha beneng da kajing penyesuk da kasnam jong kading pena jong u kaktien jong utrai kajing puli na gospel bakhoj kat kum ulukas kalenong gabar phulai kadkhot lai pusan hadu sau phulai. Ha kata kapor kinong sansyar kilar ki banyaw jisu ki ong ulapan eme ki waypat tuon pen em yaladi ladaw long ukres jong ublay ubalajiet jong u kisipayru kilar ki banyaw u kiyawan sajan mat kitarwa ha u kasirka bat ki ong ladamelong us em ki ju to pelai yaladi ladon ru kajento aneng jong u une ulong us em jong ki ju. Uwe ni kidakaj ubala syas dia nang ta ula tem ya uong day mami ukris to pelai aladi bat yangi henry utawe pat ulamai uong hato mem septing ya ublay haba meru mengat apo kaju karai pen jing penrem yangi sisya kadai hom namar nilayo kumbadawa ki jingle jungi henry uni syam lasni lalet sni ai tiu laong ko jisu tokan mau yang nga endame poi hala kahima bat u jisu laong ha u shisha nga ong hapi mentaka singi pindon rengkat bat nga ha paradise ka gospel jong utrai.